السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة لا لا ببنين سكنا maka sana ni beta mema arran tanan ma pada sa aja iba kab do yo maka bitan binen sa biye tenya tibale asite na gare takai ena pila la namni maka beta ni ma edura la kana tecce go ara pedi sadeta wadi takajira ko mana guys أنا هذا ودا مكاي سنة بيتن كمان تيالتي أنا لا كانت تقول لا ما هون الرجال فجر ترى إلى إنه هرم هذا إنك ما نمت كل سنة يا ما دورو ما نجيب تجيدا بسم الله سنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة بنينا سخنا من بيتنا كومنتي يرتي مكايسة سند itu ما يقول أي pada segudara kepada nabira ada ujara bini sana kepada sini dulu ini Somali Esther gama bina ni beitan makaisa kominti yadati beres nanti ninja yoni fi walaltan makaisa bude devi kominti yadati ni sini kan sena Sonola Somali dawatan hey kominti yadati makaisa berres un itu سنة ما المي بنين سخن من بيتن ini lagan toko dawi tika be enggak ya مثلا ترجع نوجه سولف ini mah ada bisa bodan isnima ini ya tiba kata kau ini maka sabi ini kamu dia tu beres untuk terkesan beres aku minta yalati mali binen soni besi tergama aromnya kayak perlu ya jara baju kamu orang hasilnya ini semua mari makanya ini aja sih namun nari sabi ya pada sebut darah orang mau anjir tani nama saja fajir aja lama ini adalah betul adalah soal nama hero tanah arawa gupar apa sena mari binen sokme ingin naik mah nami dura hime pada sebut darah kapan bira tiga tahun tu ya keluarga jirtan nama di bawah mas cerita ismi dia sedih sena amma fine rati devi sa nama di bawah dia datang nama toko filmnya ya bisa anu betul fado oh hal fane di itiannya dulu kok sini orang bujire sudah khalati dan itu nih berbarbannya partai sada ini kesempatan ini Somali itu tergama mana beitan kominti yalati
Son kiyya seenaa. Ilaa amma nama tokko maaligaa namaan nu hin beekne nama hin beekne isaa mata biratti amma illeensa yaala maqaa isaa tani illeensa yoo ta'e illeensi akkana guddachuu ni mala yaala. Kami irratti maqaa isaa yoo barbaadan irra nama xiqqaa kanaaf deebiin kan dhiyeesse malee deebiin kan ture. Gurraa wal fakkaata dhugaadhaas illee iyyaattee jirta. Seena. Waan janda yeese illeensa Oromoo isinitti mul'ataa jira. Yoo isinitti dhagahamaa jiraate yoo isinitti mul'ataa jiraate lakkoofsa tokko barreessaa yoo isinitti mul'ataa hin jiranne immoo lakkoofsa lama. Isin dhiisu kam isin jechuun kan inuma sheerin godhu. Oonuma sheerin godhu oonuma. Sheer godhamu sheer godhatee. Maqaa isaa egaa komintii irratti maqaa isaa barreessaa. Bineensa namni beektan. Isinitti mul'ata yoo isinitti mul'ataa jiraate lakkoofsa tokko barreessaa. Yoo isinitti mul'atan jiran yoo isinitti argamaa jiran lakkoofsa lama barreessaa. Maqaa isaa namni beektan. Komintii irratti barreessaa. Bineensummaa jedhama. Isitti argamaa. Walumaa galatti inni maali? Maqaan isaa maali?